Matthew 17, ufunde from verse 14. Umela pha ku 21. Bese sifunda no 2 Peter chapter 1 verse 5 to verse 8. Hallelujah. uNkulunkulu asincede bazalwane, so ijwayela lento ukuthi most of the time during the week I ndwela ngoku ka teaching, but on Sunday I preach. So ngisho ukuthi let's Xikwembu xi pfuna hi kota ku xikhoma. Loyi a nga yi kuma hi hlayeleni Matthew 17 verse 14 to uyimalaka 21, and then 2 Peter chapter 1 verse 5 to verse 8. Hallelujah. Peter chapter 1 verse 5 up to verse 8. Yebo. Endani imatimba hinkwawo ku seketela ku pfumela ka n'wina hi vunene. Vunene byona mi byi seketela hi vutivi. Mi seketela vutivi hi ku tikhoma. Kombela 7 abazalwane bathinele funda. Anyone who volunteer 7 yabazalwane. Young people, if you're there, never mind, it's fine. Baba liyaphilizwe lakho, siphilise usakhe ekukholweni, uduyise Jesu ekhaya ezulwini, vula amehlo kamoya izindlebe, uqinise inyawo zethu ezwini lakho, sifihle emseni wakho, sikhulume iqiniso lonke livela kuwe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Okay bazalwane, ngifuna ukuqala la before ngichubeke kakhulu
kunama supplement leli gama elithi ama supplement siyawazi ukuthi ama supplement kambe yini supplement manje ile shipfu okay so Michael man hallelujah. So kunama supplements okukholwa, supplements of faith, supplements of faith. Yonke into esiyenzayo empilweni yobuKristu iqala phezu kwefoundation yokukholwa. Yebo bazalwane? Ya nasifuna ka engelele. Yonke into esiyenzayo ebuKristwini iqala esisekelweni sokukholwa. Njengoba manje bengikhuluma ngimotivator ngento yomthandazo. Hallelujah. Yonke bathi bengimotivator about ngizame angikhuluma makamnikelo hinkwasho la itusiza hinkwasho lesiyendlaka ebuKristeni swisunguna ehenhla ka faith and faith yonke into esiyenza la siyenza ngokukholwa lithi iBhayibheli akukhoneki ukuthi umuntu akwenzeki ukuthi umuntu amthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa okusho ukuthi uma nganikela noma ngingadumisa noma yonke into engayenza ebuKristwini kungenakukholwa lo nto leyo ifile ayiphili nenza into eyize enginayithela. Hallelujah. So everything that we do must be based on top of faith, because it is by faith ukuthi samukele Jesu Kristu waba inkosi nomsindisi kwezimpilo zethu. Sizwe izwi, that's Romans chapter 10 verse 17. Ukukholwa kuza ngokuzwa izwi. Sizwe izwi sakholwa samukela Jesu. Yonke into esizawuyenza njengamanje njengobula kudinga ukuthi ibe phezu kwesisekelo sani sokukholwa. Na uPetro la ukhuluma nalabo abazalwane kule ncwadi ukhuluma nathi ukuthi lokhu kukholwa kwethu kudinga ama supplements. Ekokele again kudinga ini ama supplement. Ngoba uma ukukholwa kwakho njengokuthi you are a Christian believer ulikholwa wena, uma lama supplements angekho kunezinto ezintathu eziza kuwela, kunezinto ezi3 ezizawenzeka if faith yakho ayinazo lezi zinto ezi7. Konje kerekeni mazao no into yethu singakhohlwa, we're going from one level to the other. In other words, kumele kube ne growth ebakhona, ukukhula okumele kube khona. Now lokhu kukhula kusho ukuthi kudinga kube nalama supplements ukuze sizosinda ezintweni ezi3. Number 1, barrenness ngakharali mama mntana lapho endla just nivula shaki 9 semandla mthamanje. Amen. Barrenness. Number 2, being short-sighted, that leads to be blind. Ngamanye amazwi ukuba ne-vision engekho fa kodwa ubona into nje ezila. Number 3, kunalesifo sokukhohlwa ukuthi wena wathethelelwa izono. 3 things. Once umzalwane angakhuli uba a barren believer, unfruitful Christian, twakhona uneminyaka ekukholweni kodwa ukukholwa kwakhe akunayithela angayiveza ukuthi mina 1996 ngasindiswa.
Siyabonga ukuthi ivangeli lakubamba 1996. But okuzokhomba ukuthi wena ulikholwe livuthiwe likhulile dingeka ithelo. Bazalwane one-vision, not short-sighted. Ngoba uyazwakala umzalwane makakhuluma ukuthi lo akana vision. Wenziwa akana capacity. Hallelujah. Umzalwane ongakhuli umbona ngokuthi ekhumbula. No, I mean ekhohlwa. Umusa kaNkulunkulu awubone empilweni yakhe. All right. Siyabuya lapho. Number 1, uri petrola. But for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue. I get virtue. I pin foot was a lot. Maskuluma nge virtue, sikuluma nge moral excellence. Hallelujah. Iko emzalwane loyiwa inama hanyelo lamanga outstanding lokumveka nevanhu lamsabeni compare amahanyelo yaye ngenxa yokuthi unokukholwa unalento ebizwa ukuthi ivirtue. Number 2, supplement number 2, it's what we call knowledge. I get knowledge. Ulwazi butivi. Loko ikhuluma knowledge bazalwane. Okay. Ngingayibamba incwadi. Information. Ngalibamba iBhayibheli. But ukubonisa ukuthi ngine knowledge, it's when I peruse through this book. Ngifunde ngiqonde bese mangihlangana nezimo ngi-apply i-knowledge yami engiyifumene la. Okay. Anibazalwane church nyanga we're going from one level to the other. Aphumeleni bazalwane. Amen. Then number 3, iBhayibheli likhuluma nge-self control. Ukukholwa kwakho kuze wena ube yikholwa eli-matured. Kudinga after i-knowledge yakho ilandelwe yilento ebizwa ukuthi i-self control. Umzalwane oyithibayo. Number 4, ilandelwe uPaul, uPeter ukhuluma nge-perseverance. Nge-perseverance. Bazalwane ngabamtshintshile futhi. Ulaleli bazalwane eklasini. Hallelujah. Masikhuluma kuyahlala. Masithi perseverance. Okay. Ukuba ne-perseverance uyilikholwa eline-patience. Hallelujah. iBhayibheli ikhuluma amanye amasho akhuluma nge-long suffering. Number 5, godliness. Get godliness. Masikhuluma nge-godliness sikhuluma nje ngento enobunkulunkulu. Ethi godlike. Masithi godlike. Masithi godliness. Then number 6, iBhayibheli ikhuluma nge-brotherly kindness. Masithi brotherly kindness. Then number 7, likhuluma about charity. Masithi charity. Oh, septabula language. Number 1, ite yini? Virtue. Number 2, knowledge. Number 3, number 4, perseverance. Number 5, number 6, brotherly kindness. Number 7, phindeni futhi bazane nelashana lokunga ungantwanga lesingade sivulavula mara 7 yashilo lesutha kwasikhumi kukuniti supplement leti dingekaka ehehla kakukholwa kwami. Number 1 yini? Virtue, knowledge, self control, perseverance, godliness,
Brotherly kindness. Share it. Ever believe my word so much. Izolo sivale entweni yokuthi uElisha kunezinto kwilevel ebekuyo ebuKristwini. I'm personifying that scripture. Amen. Hallelujah. uElisha kwilevel yakhe yokukholwa kunezinto yena ebezibona. Kodwa lo amlandelayo uGehazi umntwanakhe ekukholweni ebengaziboni. Uze wathandaza wathi Nkosi mumvule amehlo ukuze abone ukuthi laba abangakithi baningi banamandla ukundlula laba abalapha. Wathi emva kokwenza umthandazo ngempela uGehazi wathi nakavula amehlo wabona intaba igcwele ama-chariots, inqola zomlilo namahashi. Okusho ukuthi bazalwane ekukholweni asilingani amazinga ethu. Anini bazalwane, konke esizokwenza la kumele kwenziwe phezu kwesisekelo sokukholwa. Hallelujah. So kuya ngokuthi ifaith yakho uyisupplemente kangakanani ukuze ubone izinto abanye abangaziboni. Hallelujah. Kuyabonakala ukuthi uGehazi une-pressure. uGehazi uyahluleka manje ukuba athi persevere ngenxa yezinto azibonayo, ngenxa yezitha ezifikele yena lenceku ayilandelayo. Come on, church. But lenceku ayilandelayo kuyabonakala ukuthi ayitatazeli. Ngoba ukukholwa kwakhe akuhambi kukodwa. The problem that we have, sinabantu abafika ngokukholwa but they lack in their faith. That's why uma behlaseleka baze bahluthuka umuntu wakhona athi nginenhliziyo encane. Now, iripetro la engahlako uri loko swilo leswiwa mirina swona hinkwaso. Uti you won't be barren and unfruitful Christians in the knowledge of Jesus Christ. Now, I'm not talking about tangible things, but good about ukukholwa kwabo akunazizenzo. Atujagope in the book of James ukukholwa kungenazenzo kufile. Hallelujah. So mzalwane wakangakulanga ubona kubutomi jaye bjirina this thing ya barrenness, lack of fruitfulness. Awuphumeleli. Yonke into iqalayo iyafa. Lento ikhulumayo ayimaterialize. Ngoba ukukholwa kwakho akunama supplements. Ukukholwa nje uyakholwa lo mama lo. But mawuthi uyayibheka lento ethi virtue. I said when we talk about virtue, we're talking about moral excellence. Yini into eyenza Daniel bahluke no Shadrach, Meshach and Abednego behluke? Lithi iBhayibheli they had the spirit of excellence. Abahambanini bazalwane ukuthi siyakholwa impilo yethu mele ibe nomahluko.
There must be a difference. Abayimbelerisi angasho kaSunday school babayimbelerisi bangihamba nekule nawo. Uthi wamibelera awu ishiyeno, right? Ishiyeno. Imitiro yahamba nini. But the problem of amakholwa anamhlanje bayakholwa, but there's no difference. Kuze kukhuluma abantu abangakholwa but siyafana. Do you know the type of a gospel that the devil wants people to settle to these days? Ile vangeli lithi siyafana. And let us say that ikhulunywa nayithi abakholwayo. Kanti ukukholwa into ekhiphayo ezweni. Zalona lento yenza ukuthi kungabi ne-fruitfulness. No, because sometimes athuthumela kamele, man of God, pray with me. Akunimi hanzo enzeni kavutom jamina. But if you check, yenziwa yini lento? Uthola ukuthi umuntu okhuluma njalo uphila okwezwe, ukhuluma okwezwe, and yet ufuna ukuhluka. Hallelujah. Ibandla ligwelela abantu abathi bayakholwa. That's beautiful, bazalwane. Siyakholwa. Do you know? Okay, nalento. Akekho umuntu osindisiwe ongathi anginako ukukholwa. Do you know that? Akekho umuntu osindisiwe ongenako ukukholwa. IBhayibheli lisifundisa ukuthi there are two types or two kinds of faith. Number one, it's called the measure of faith. Number two, it's called the gift of faith. Mawufunda 1 Corinthians chapter number 12, ikhuluma ngesipho, mayikhuluma ngama gift of the spirit, ikhuluma nge-gift of faith. Then when you read Romans chapter number 12, ikhuluma about a measure of faith. It's all God deals with them with a measure of faith. In other words, iloyo naloyo ohlezila une faith. Fundisa uthini? Ngithi mina akekho umuntu othi usindisiwe othi usindisiwe kodwa akanako ukukholwa. No. Unako njengoba uhleli la, you've got faith. Uyabo, le gift of faith, it doesn't I operate njalo, but isebenza ngenxa yesimo thize esikhona to address whatever need ekhona. That's why masithi ibandla kudinga likhule, kudinga lo on a gift of faith, hallelujah, abe khona ebandleni. Bese uma kunezimo thize ezikhona, then through the power of the Holy Spirit leyo gift ikwazi uku-operate. As much kurinalo angana gift of miracles, kunalo angana a gift of faith. I'm lovely in kereke. Hallelujah. Amen. Njengoba kunalo on a gift of prophecy, kunalo on a, uyabona lo on a gift of faith. Bazalwane, akadingi ukuthandaza kakhulu. Yabo kunezinye izinto iyi-gift yakho asilabuze uyenza ngophu, but lento it is through the grace of God. Amen. But when it comes to the measure of faith, irresponsibility yomzalwane nomzalo, njengoba uhleli phansi nje kuyenzeka ufeyile phambi kwentaba, hayi ngoba ifaith awunayo, but kuya ngokuthi i-condition, isimo se-faith yakho sinjani. Because abanye sinayo le faith, but we do not supplement it, we do not develop it, hence sihluleke kanti sinokukholwa. This one, the gift here, this one, I mean, the faith, the measure of faith, the gift of faith, sizayibona ngelinye ilanga.
wonke umzalwane unokukholwa, and it's his and her responsibility yokuthi lokukholwa akusebenze. Namhlanje your life seems to be unfruitful, yet you have faith, you believe in Jesus, because awuyisebenzi faith yakho, ugcina unokukholwa okuncane. Oh my God. Develop your faith, Mark. After virtue, you must have what we call knowledge. Uyazi ukuthi umuntu uyinto ayizwayo, uyinto ayizwile nentayilalelayo. Njengoba nje, it's because kunento ayizwile uyayithemba lento leyo. So mfundisi, abazalwane bahluka njani? Sihluka njani ekukholweni? Kuya ngokuthi uexposewe kwi-knowledge noma kwi-information enjani. Lokuri mzalwane athi amakutshela kaku awumchumu we. Shihlulekile. Vele lamazwi uvela ujike vele uthi uyibuka uzibheke esipilini uzibone ukuthi I'm a failure. Oh hallelujah. Amazalwane ile eyenza uBartimeya ezwe ukuthi uJesu uyadlula, kodwa uBartimeya wabreaka i-wall of my God, i-wall yokuthi akaboni. It's because uBartimeya lokho akuzwile kucreate into phakathi kwakhe ukuthi nanoma ngingamboni kodwa ngizwile ngaye ukuthi unamandla okushintsha imeko yami. Batangula kama eBartimeya kunisha kuja la. Kama ngale Bartimeya njengoba uBartimeya abantu bafuna ukumthulisa kodwa yena akasakwazi ukuthula because i-information anayo ithi nakuphila kwakho, nakuphila kwakho. So shaya ku-expose ka information yanjani. Number one, they have faith, but their faith it lacks knowledge. Do you know ukuthi kunamabandla iBhayibheli lifundwa ukufundisa iphela? Grade 6, grade 7. No, grade 8. Okurna this other girl khonza ka kereke one. Leshashi umhlamalisa ku remain khome ba akina kereke na Bibele itswara ke bishop. So yabona ukuthi yena uzawuphila ngento ekhulunywa ubishop. And ubishop ngoba uyazi ukuthi lo akalibambi iBhayibheli, so angakhuluma nento engekho ngoba uyena one privilege yokufunda iBhayibheli. Lento yenza ukuthi abazalwane bangakhuli, it's because ilabazalwane abafunda iBhayibheli mabasenkonzweni, mabasemakhaya bafunda iBhayibheli. Ulinde lizovulwa la. Omunye sinsala ivale izolo. Lokho ayakufalele amaBhayibheli abazalwane emakhaya ovela kuphala naye. Lokho ayiphulele kwari kuphula kasheshi. Hayi bazalwane. Khona yini leli bandla. Uthi if you don't supplement these things, you shall be short-sighted, and that leads to be blind. Into ebuhlungu ba ubomzalwane ongaboni. Ube ikholwa elingenawo amehlo. Ngoba into yokholwa into engahambi ngokubona kwamehlo enyama, but kudinga amehlo kamoya abe activated. So kunabazalwane, they don't have spiritual eyes. Abazalwane bahamba ngokubona, abangahambi ngokukholwa. Ukukholwa kungamehlo. Hallelujah. So
udazi umzalwane ongakhulu umzalwane immature umzwa ngendlela buka ngayo izimo. I told you ukuthi uGehazi ebengaboni kodwa Elisha kunento bekayibona. So you can see that there's a difference between laba bazalwane. Uthi makhelwane uyawe manjani matihlo bakhe. Because yazibuza, why is my life not fruitful? Kasimena manje kwini man usanda kusindiswa kodwa yena sengathi expose ezintweni eziningi. Hayi kuyamba ukuthi wena what information are you exposed to? Hallelujah. Ngithi normally mangishumayela about the two sons kakhulu sikhuluma about the prodigal son. Hallelujah. Ngithi mangikhuluma ngabo ngithi laba abayithuku lezinto bebazazi kodwa bezingafani lezinto abazaziyo. Lo omunye wazi ukuthi uma ngacela ubaba ngizonika kodwa lo yena unaleyo ukuthi uma ngihleli endlini kaBaba yonke into ihamba kahle. Kodwa lo akakaze acele le yona iyacela kodwa ayinaso nesaphulo sokuhlala. Praise the name of the Lord. Lord, uthi baba ninike, give me. Baba mnike nakaqeda ukumnika ahambe. Abazalwane abathe sebethola izinto besebenzeni bahamba. If you are not umzalwane okhulile or developed, uyothi usoyithulile into yakho uyilahle kanti ubaba ukunikile. Nibazalwane laba balahlekelwa sebanikiwini because of the limited knowledge that they have in the scriptures. Kodwa lo yena uhlezi kodwa kuyabonakala ukuthi naye into ayihlalele ayibonakali. Umbona ngokukwata uma abaye bebuye ekholweni bona ukuthi umzalwane ongavuthwanga uyakwata makubuya abantu. Makusindiswa abantu uphatheka kabi. Oh, bazalwane ekula shabitana. They need to grow entweni zikaNkulunkulu. Hallelujah. I'm just passing. Uthi self control. Lento futhi lento le self control le bazalwane enye into le. Uthi umzalwane une self control awumboni uma kungenazimo, umbona phakathi kwezimo ukuthi lo uyakholwa ngempela. Hallelujah. Kuyane pressure hlangana nayo okubonakalisa ukuthi ngempela wahlangana noJesu. Mama, makusesema chorus we can't prove it that ulikholwe likhulile. Kurumzalwane angakula, it should be exercised in the midst of adversity. Uthanyakazi. Sekufika into engakususe ekukholweni, but uthangisuki ngoba angakhelwa ezintweni ngakhelwe kuKristu. Insuku zokugcina zifuna abazalwane abakhelwe kuKristu. For this, ileshiyeni lakhe mzalwane abamatured. 3 things only. 1, to be rooted in Christ. 2, to be built upon Christ. 3, to be strengthened in Christ. Rooted in Christ, built in Christ, strengthened in Christ. Bakhona basindisiwe kodwa banayimpande entsindisweni yabo. Bakhona basindisiwe kodwa bakhelwanga. Bonke umzalwane ungakhekanga. Beshimo shaku expose mzato la khuluma exposure la. Shimo shosho ku expose kakumzalwane kangayakekanga le. Hamba buza indaba yakhe ayibuze nasebantwini abaroko. Uzozoya ukuthanda kabahedeni. Ukuthi imakatale uKristian ulaba kahedeni bakusolvele inkinga yale uKristian ubona umzalwane kangayakekanga. Amen.
Hallelujah. Self-control. We team, not a seasonal Christian, because we've got a problem. Sinamakholwa seasonal. Uvela ubona ukuthi lo into zihamba kahle kule season. Umuntu one self-control awoni. Kodwa yena, my God, ngoba umuntu in a journey, uJesu amdlulisa in different seasons of life. Uthi ngiyamethemba. That's a good way. Kahle nje uright usilaye ngicheck phela. Lokhu kumbuka iright mara iworwaliwa. Ngoba impilo yobuKristu siyathwalwa. Self-control was bangani loko ivula irito self-control ivula karungwani loko ku ri ni temptations litakuma umandleleni sometimes kasi self-control it's also applied to our day-to-day life that we apply self-control kuni swin'wana utwa swa la atama khipe marito ya kuringana na yelo anga yimala phamkame but because uyakholwa uNkulunkulu afundise nolwimi lwakho ukukhuluma akufundise nendlela yokuresponda Angithuthi uDavide ufundisa nemino yethu kulo so esikwembu sayidonsisa nandlela yakulwa haleluya somewhere la bongaphakama umoya ingcwele athi ayehla phela kufamile isikwembu famani molo kwethi wakubyela ewakulemukisa nalokho sowuphakeme lokho sewurina pride kulula ukuthi umzalwane ipride ingagcwalisa inhliziyo yakhe neloko kuvalela izinto uvalela noNkulunkulu angasasebenzi athi ngizosebenza njani ngokubhizi sewenza nomsebenzi mina kumele wenziwe yimi masithi self-control ayazalwana futhi self-control itayile kwini na through the knowledge ulwazi ulona olukwenzayo ukuba upractice uapply i-self-control empilweni yakho ngoba sekunezinto zaziyo ukuba uma ngazilwela uNkulunkulu uyahlehla but uma ngihlehla uNkulunkulu uyayiphakamela kula nje ukufuna ekukholweni kawo apply self-control because kunishisho one Satan wathi ku iti weakness time le makayengwana uSathane akasilini la sinamandla khona iloyo naloyo okhona la konzweni unama weakness akhe so when we talk about temptation uSathane ngeke kulinge la unamandla la ustrong khona but uSathane ukulinga la uncane khona kula ukukholwa kwakho kumele kubonakale khona Hallelujah. Amen. Mendere. Mendere. Shabu umkreste. Shifanele shibonakala ekudzaneni kawe. Amen. La ungane khona kula ubuKristu ukukholwa kwakho kumele kuvele khona ilento ezoqala abantu bathi uwenze njani uphume kanjani bese uyabatshela ukuthi it is through the grace of God because when I am weak that's where I am dangerous uyabona ukuthi umzalwane unamandla mbone buthakathakeni bakhe kula khona kwakhe kuvela khona hallelujah and these two things was a lot is self-control ne-perseverance siyisi lapha izinto engathi ziyafana but they don't mean
the same thing. Nabantu abalimele oyingcile unebantu abangalimali mfundisi balimaze yini unangawani lokuba bada riphumelo leri nga va tise pfumeleni eKristweni ribayendle va believe kuri swilo swi ta tshamiseka kasi lava va nga va fikisa evukrestweni va rivele ku va byela ku ri vukreste it's a journey. Atohlamelelayo, nobody told me that the road will be easy. You see, abazali bamtshela ukuthi kuyowenzeka khona endleleni yokukholwa kube nabantu abangakufuni khona endleleni yokukholwa kuzoba nabantu abathandayo abakushiyayo, but now the journey needs to test you. Kubonakaliswe ukuthi ukukholwa kwakho akwakhelwanga ebantwini nasezintweni, but ukukholwa kwakho kwakhelwe kuKristu. Yeah. Nobody told me. Sure. Akekho mtshelile. My God. Uyabo, uma bazalwane bami, uma besifuna impilo emnandi, vele usindiswa, ngabe wathandazela ukuthi uNkulunkulu akavela akushaye ngerepta, uvele uhambe uye ezulwini. Kodwa ngoba impilo yokukholwa it's a journey, usazogulelwa, usazoleka, usazophela amandla, kodwa uyovuka uhlabelele iculo uthi when I get tired along the way he will give me power to press on. Oh Kataya, sabunani bazalwane bami. Kunimimberelo umwanyane angayibelele risimo aku itarod owesikhashana athi lenta hayi bazalwane iyanyukela. Haleluya. Athi kodwa ibheke tuwe bazalwane ibheke kuphina ezulwini mara ineta nasuna kako. Haleluya. Unalento bazalwane ngelo makhelwane uku tarot owesikhashana igrave nayo. Haleluya. Loka sumuna ngoma lemimbelerwe uri endleleni. Hayi bazalwane mfuna uva uthekheleni yokukholwa. Hayi bazalwane nayo bulamleni uthekheleni yokukholwa simelwe ukulingwa. Athi ngokumkhupho aphayo uyodibana nezivunguvungu, izinto ohlangana nazo ezikwenza ukhule. Haleluya. Kunisimo sumanje kanti nahlangana naso sona angekho bana self control, mara silabe kube nihlangana nasimo kube nikuta develop self control, kube nikuta develop perseverance. Kuya after everything nitayima ndoka I am strong by the grace of the Lord. Imanimtela leso hlangana nasona sitelekta kuyaka. Hallelujah. Hallelujah. Iko bazalwa yakubhaleni aleso ngadashiti semzuku mara la ikhonkela ilamtana na demoni leri redevelopa ka eswilo leswi naro unfruitfulness. Hallelujah. A barrenness mendiri away hi vutomi bya kala mihandzu se ikholwile mara ku nga vonakali leswaku hi vanhu lava kholwaka. Hallelujah. Mara after this prayer revival kuzovuka abantu abathi kungena yakho Jesu ngimile ngiyakholwa. Hallelujah. Kuneyithelo engayikhomba ukuba ngiyakholwa. Hallelujah. Kunematihlo lamaphulekanga. Ngobela ukulamula ndzakame ukungegama lika Jesu. Ulamula ndzakame ukungegama lika Jesu. Ayavuleka amehlo ami.
ngegama likaJesu ayavuleka amehlo ami. Umuntu okholwayo akahambi ngokubona, kodwa kunezinto azibonayo abathakathi abangaziboni. Kunezinto azibonayo izitha zakhe ezingayiboni, kodwa lo mzalwane kunento ayibonayo. Uri Jeremiah chapter number 1. Uri Jeremiah, I heard a voice, oh my God. A voice ibulamula na mina. Uri ndibone amvono, uri ndibona ensinya wama almond. But now the voice had to verify. Yati Jeremiah ubona nina. Utama kelwano kubona yini. Ubona yini. Hallelujah. Akfambi chumukaya. Malasi aguri. Efenya wena. Iyakeruwe kwine. Hallelujah. Uri Jeremiah. Luko nubona nsinya wama almond. Ibini shamula. Nuko aisia. Almond tree. Watokuluma nami. Ubonega. Hallelujah. Ikuba mo almond bazalwane. Isihlahla lesi handla kasiploma mara emihanzu yakhwela ekuhumelela ijalo into kaNkulunkulu. Sibona ngokukholwa imithetho uNkulunkulu ayikhuluma siyayibamba. Hallelujah. Bese kuba isikhathi ukuba ibonakale. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Mawubone namhlanje ntambama uJehova philisa ikhaya lakho. Mawubone uJehova avula indlela ehlane. Mbone uJehova. Phela makhelwane kumatihlo mapuleka. Ufuna ukuvala thana uthi amehlo ayavuleka. Thana amehlo ayavuleka. You know, recently, Eshkwebuchinika a revelation about Stefan. Remember, Stefan, Bambambile, Bamshaya Mamaje. But the Bible says, Stefan, Bambusaka, Wafele, Wakrumi Taimonayo. Hallelujah. If I look at Skamarite, Kulabula, who voice your faith. Hallelujah. And believe fully bona. Malabula, ukukibona masulu, efulekile, nentotana yomuntu, iphakamele inyawo. Koma makhelwane ukubona masulu afulekile. Hayi bazalwane ayibulabuleli. Ngibona masulu afulekile. Nabantu babulabula bakuyahlanya yini lo baba ngoba amatsha ayamgibela, amatsha ayamlimaza. Kodwa uStefane imani imqaqisela wina bathakathi bale Bushbuck Ridge. Hallelujah. Ukuthi mina ngibona manje kodwa ngibona izulu livuleka ngoba abantu abakholwayo abakhuluma into abayibonayo kodwa bakhuluma le abafuna uJehova ayenze. Hallelujah. Stefan ngibona amazulu avulekile. Saku ngibona nendodana yomuntu yenzeni bazalwane isisukumina. Hayi bamba yenzeni bazalwane baba isukumene inya. Kunezinto indodana yomuntu ihlalayo kuzo bese kunezinto iphakamela zona. Uyabona uNkulunkulu uyayiphakamela lento yokukholwa ngoba ngokukholwa ubona into abantu abangayiboni bese athi that is my language, that is my language. Nikomela namkhana majambo uyabulabula ukubina ngibona kuhluleka mara ngibona kuhumelela. Hallelujah. Ngiyambona ephakamela izimo zethu. Ngiyambona ephakamela amakhaya ethu.
Sanibonani bazalwane bami. Ngiyambona ephakamela isimo sakho. Mina ngiphumelele kulungangena esikhokela utela utahlanga la. Antsema kungasiya swilo leswi vitaniwaka vito ra wena kasi u tele swilo swa hava la liyabasebenzela balikholwayo liyabasebenzela balikholwayo njengoba silapha we are moving from one level to the other level. We are moving from power to other power. Sanibonani makhona na into esithathe siyoyithandazela nalento yokukhohlwa ngoba bazalwane bami Sathane ilala kuyienda ku we quickly forget the work of the grace, the work of the blood. It's the work of the blood. Sanibonani bazalwane. Ikholwa eli supplementa ikholwa elikhulayo ekukholweni lento uJesu ayenza esiphambanweni is the foundation yayo yonke into ozoba nayo. In other words, mawuhlangana nokuhluleka ukubuya lento egodweni yakho ethi ngabe uJesu wafela yona lokho na kokuthi ngidonse nzima na, and then you will refuse ukuyesa ngafela kashona shesho mara ifele kubene. Hallelujah. Esilo samina sitafamba kahle. Hallelujah. Nilaba uyimelela lisimo namkhana majabo ukuthi yibo samina asingethamise sona Yehova itashihonzula isukurile washihonzula. Hallelujah. Isuku khona makhelwane kuyisukurile. Trash kwemla phala kokho moyinqa lithi iBhayibheli beza nomfana abafundi bakaJesu one demon le epilepsy bayahluleka ukulikhipha leli demon. The first thing mabeza nalomfana kuJesu ngoba masesihlulekile bazalwane kukholweni sibuyela kuye ongumqalisi nokuphelelisa ukukholwa kwethu. The first thing uJesu akhuluma ngayo uJesu ukhuluma ngefaith yabo. Lalela mntaka baba uJesu mawuphambi kwezimo akabuki izimo kodwa ukukholwa kwakho. Lithi iBhayibheli lami konke kwaba namadoda amane athwele umuntu ongahambi. Lithi iBhayibheli lami baya naye endlini la uJesu khona. Lithi mabafika bathola ukuthi indawo is overcrowded. Lithi abajika ngoba ekukholweni we do not go back. Athohlabelelayo when I remember what the Lord has done I will never go back. Kalumemezela mntaka baba noma abonakala lutho kodwa uthohlabelelayo uma bonakala ngathi akekho kula ekhona. Hallelujah. Makomnyama kula kuzokhanya khona. Lithi iBhayibheli abajikele emuva. Lithi beza neqhinga bathi uma emnyango kuvaliwe nasemafasteleni kuvaliwe ayicela ukukhuluma kulomuntu ekushumayelela yena kuyenzeka la ufuna uku-aplya khona emnyango bavalile namafastela avaliwe ungajikele emuva indlela izoba khona. Lithi iBhayibheli lami badecide bathi siyongena phezulu. Ngicela ukudeclare namhlanje uma bavala iminyango uma bavala amafastela siyongena ngeroof ngegama likaJesu. Siyongena ayimemeza ukuthi siyongena ngeroof. Memeza ukuthi siyongena ngeroof. Mingaribani legama kabuyesu anabukisha iyimo mara ibuka faith. Lithi iBhayibheli lami mangavula iroof bangenisa isithwala. Lithi iBhayibheli ebona ukukholwa kwabo. Lalela mntaka baba khonza uJehova azabona ukukholwa kwakho. Methemba uJehova azabona ukukholwa kwakho.
athi ohlabelela awuna nabantu babone biso nabantu babone ayishubelela kakhulu Hallelujah. Asabona ukukholwa kwakho. Lithi iBhayibheli wabona ukukholwa kwakho. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Phambi kwezimo zonke. Umkhonzo uNkulunkulu umethembe. Asabona ukukholwa kwakho. Athi mama ngaze ngabona ukukholwa okufana nalokho. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Iminyango iyavuleka. Ngenxa yokukholwa kwakho. Lithi iBhayibheli wathi nina bokukholwa okuncane. Nina bokukholwa okuncane. Lithi iBhayibheli lami esekhulume njalo bekhuze ba rebuke ngokukholwa kwabo. Lithi wayiqosha idemon. Sanibonani bazalwane bami. After chasing the demon, what to chase? Kudinga nje ube nokukholwa as small as a mustard seed. Athi uzokhuluma kule ntaba. Kunabantu abakhona la abathi mfundisi ngila hayi ngoba izinto azihambi kahle. Kunezintaba ezisekhaya. Kodwa lithi iBhayibheli lami uma unokukholwa okuncane njenge-mustard seed uthi uyolikhuza le ntaba. Uthi wena ntaba namuhla warura. Memeza ukuthaba warura. Memeza over your voice ukuthaba warura. Angathi uyothi dilika kodwa uthi uyathutha. In other words, ushintsha i-location. Ngicela ukumemezela, ngicela uprofeta ngokukholwa kwakho izifo zishintshe i-address ngegama likaJesu. Le ntaba ephambi kwakho ilahlekelwa i-address ngegama likaJesu. Memeza uthi ngegama likaJesu. Memeza uthi ngegama likaJesu. Memeza uthi ngegama likaJesu. Bazalwane, mbona leswi endlekaka? Yikho ke le yangethi translation lenge utakuwethaba rura. In other words, wethaba utoloveri nchaku address yawe imakheman, address yawe ibabaman. Mara ikuthumela ka hina tintshava ti cinca ma address. Ngiyaprofeta ngegama likaJesu. Bagcinule intaba kodwa kusasa bayoyithola intaba iphakathi kolwandle ngoba uyakholwa. Siyothandaza. Always mangifunda leli verse